Evo nas kod kapije, polazimo na Crvenku. Kao što sam rekao, odavde do kapije na Crvenki je nekih oko 3 km. Idemo Vinogradskom do kraja. Ovo sve sa desne strane bio je u stvari zadružni vinograd koji je, kako su propadale zadruge i zatvaralo se, pretvorio se u napušteno zemljište, zapušteno, a 70. godina je bila potreba za novim urbanizovanim zemljištem, za građevinskim zemljištem. Cela Vinogradska je dugačka nekih 700 metara i evo ovde je kraj. Dolazimo do raskrsnice sa glavnom ulicom, sa ulicom Cara Lazara, ne računajući ovi kombi koji nekadašnjem maršala Tita. Sa leve strane ono po čemu je Kovin poznat, to je specijalna neuropsihijatrijska bolnica. Menjala je nazive, ali namenu nije. Još od kuda? Još od vremena posle rata ona je posle prolaska fronta ponovo dobila ulogu psihijatrijske bolnice i ostalo je do sada. Ovaj plac levo, sa leve strane, je nekadašnja zadruga, što bi se reklo, odnosno društveno preduzeće Sloga, koje je propalo, ne da je propalo, nego je potpuno i uništeno, i tu je bilo skladište cevi kada je prolazio gasovod, ruski gasovod pored Kovina. Sada smo sa leve strane, pored, kao što i piše, srednje stručne škole Vasa Pelagić. U Kovinu je ona i uopšte poznata kao poljoprivredna škola, jer je u suštini osnovana kao srednja poljoprivredna škola. Kao i sve poljoprivredne škole, na kraju mesta je, evo, tabla kraj Kovina, završava se naselje, i posle toga je menjala, odnosno dobila naziv srednja škola Veljko Vlahović, što je bilo u vreme kada je revolucionar Veljko Vlahović umro, da bi bilo to nepodobno i postade Vasa Pelagić poljoprivredna škola. Sada više i nije poljoprivredna škola zato što ima razne smerove. Idemo prema Crvenki. Upravo smo prošli kod tu gdje je bio kamion, priključka za aerodrom, za pistu, to je Vojno, i ovdje se praktično i završava neko putešestvije od jednog do drugog rečenog polaska i cilja. Evo je Crna Bara sa leve i sa desne strane. Pravo se ide za Deliblato i u Deliblatsku peščaru, međutim mi skrećemo desno, to je put kojim se ide za Gaj, Belu crkvu i dalje. Međutim, ulaz u Crvenku može i sa gornje strane da se ide rimskim putem, kao što smo išli pre neki dan, a ovo je donji put koji je nedavno sređen i dobro izgleda, za sada dobro izgleda, zato što se radi o putu koji je pošljunčen onom materijom za
posipanje puteva, onaj žuti kamen za kasnije asfaltiranje. I evo stižem. Ovo je moja zelena oaza i ova kapija ovde desno je druga kapija do koje dolazimo. Ovdje ćemo malo da se smestimo privremeno u hlad. I stigli smo. Eto, to su 3 kilometra od kapije do kapije. Stigli smo na Crvenku. Dobrodošli na Crvenku.